A ovo je ulica Lukijana Mušickog, ulica starog Novog Sada, ulica koja i dalje miriše na prošla vremena, gde su drvoredi čuvari mira i tišine, a gde život teče sporije i u nekom lakšem ritmu. Dobrodošli u onaj stari, prepoznatljivi Novi Sad i ulicu koja je odolela buci novih zgrada i zadržala onaj stari novosadski šarm. Ova kuća u Lukijana Mušickog definitivno nije obična nekretnina, ona je svedok vremena. I mi kad smo prvi put kročili unutra, osjetili smo neverovatno poštovanje i imali utisak da su zidovi upili priče generacija. A iza ove Einford kapije nalazi se prava gradska retkost, salonska kuća sa dušom i to na placu od 490 metara kvadratni, što priznaćete za gradske uslove je i više nego dovoljno. A mi ćemo se potruditi da kroz ovaj video vam pokažemo kompletan potencijal ove nekretnine. A na samom početku dočekat će vas glavna kuća. Ovo je kuća salonskog tipa sa visokim plafonima, prostranim sobama i verujte mi jednom elegancijom koja miriše na ona dobra prošla vremena. A sa ulaskom kroz Einford kapiju na placu se nalaze 3 stambena objekta i 3 pomoćna objekta. Vodimo vas sada u glavnu kuću, površine 141 metar kvadratni. Reč je o kući salonskog tipa, sa visokim plafonima, prostranim sobama koje odišu elegancijom starih vremena. Već na prvi pogled otkriva se šarm ove kuće. To su masivna vrata, široki štokovi, veliki prozori i to sve sa visinom od 3,80 koja prostor čini i svečanim i otmenim. Iz ovih kadrova vidite da ovo nije obična kuća, da je ovo ogroman poslovni potencijal. Ovde mogu da se razviju razne poslovne ideje, od hotela, medicinske ili wellness klinike, do škole, nekog kreativnog studija ili eventualno nekog kancelarijskog prostora. A sam prostor i lokacija ove kuće definitivno daju vrednost koju na drugom mestu sigurno nećete pronaći. A nakon ove centralne, središnje i glavne prostorije, dnevne sobe, kroz ovaj veliki hodnik salon koji vidite na slikama, dolazimo faktički do ostalih prostorija, odnosno soba u ovoj glavnoj kući. Reč je o sobama toliko velikim da pored masivnog nameštaja koga vidite na slikama, ostaje i dalje dovoljno prostora za kretanje. Ovaj deo kuće odiše nekom posebnom toplinom, rekli bi da je ovo spoj nekog starinskog i funkcionalnog i upravo i jeste kutak koji nosi duh i priču prošlog veka. To nisu samo zidovi i sobe, to je ambijent koji vas vraća u vreme kada se gradilo sa merom, dušom i vizijom da kuća traje generacijama. Poseban dragulj ovog dela kuće su ručno rađene drvene stepenice koje vode u tavanski deo. Verujte, majstorski izrađene sa detaljima kakvi se danas gotovo i ne viđaju. A i ovaj tavanski deo stavljen je u funkciju. U njemu se trenutno nalaze 2 prostorije. A kao dodatni bonus prostor, nećete verovati, tavan u izvornom stanju i to sa gredama starim više od 1 veka. Bilo da ga preuradite u dodatne sobe, radni prostor, atelje ili neku drugu kreativnu ideju. A pre nego što vam pokažemo dvorište, prošetat ćemo se kroz drugi stambeni objekat.
Reč je o zasebnom stanu, površine 92 metra kvadratna, pažljivo građen i lepo osmišljen, a sastoji se od ulaznog hodnika, 2 velike sobe, kuhinje i kupatila. Ovaj stan nalazi se faktički u produžetku glavne kuće i do njega se dolazi, kao što vidite, sa dvorišne strane. Ono što ga čini još vrednijim jeste njegov potencijal. Idealan ili kao zaseban porodičan stan, i to bogami lepe kvadrature, ili kao kancelarijski prostor, a sada se koristi za izdavanje. To svakako jeste prostor koji novi vlasnik može da preuredi po svojim potrebama, ali je njegov kvalitet gradnje garancija da će služiti još puno godina. Sada se nadam da vam se polako kockice sklapaju. Da vidite da ovo nije obična kuća, običan stambeni prostor. Ovo je potencijal. I to u onom starom, netaknutom centralnom delu Novog Sada. A plac površine 490 metara kvadratni. Ova veličina placa predstavlja pravi biser u gradskim uslovima, jer je retkost imati ovako velik plac u srcu grada. Na njemu je sasvim dovoljno prostora za sve. I za ove stambene objekte koje smo nabrojali, pomoćne objekte, ali i za dvorište koje svakako prija i lepo ga je imati. Ovo je definitivno plac koji svojim rasporedom i veličinom omogućava da ga iskoristite na najbolji mogući način, da vam bude lepo i ugodno, bez osjećaja skučenosti, što je prava retkost u urbanom okruženju. Napomenut ćemo da plac ima i kolski ulaz, kao i mesta da se na njemu parkira nekoliko automobila, što je u ovom delu grada gotovo nestvarno. Naravno, tu je i kompletna infrastruktura sa gradskim grejanjem, gde svaki stambeni objekat ima svoje kontrolno brojilo, što mu daje potpunu nezavisnost i u funkcionalnom i u tehničkom smislu. I na kraju, zaista beskrajne mogućnosti da ovde nastavite priču.